Do gore, do puta. Kuda si prosto? Drugi sam, ne ovaj sad, eto vamo, nego drugi, desni, pravo, ali opet ne može biti. Trenutno neka preliminarna procena da gori oko 2 hektara šume i livada. Za sada smo uspjeli jedan deo požara da lokalizujemo, međutim veliki problem napravi vetar koji vatru širi i ne dozvoljava da lokalizujemo na nekim delovima. Ovo je neka lokacija koja već 3. 4. dan gori. Vatrogasci su gasili već više puta, tako da mi smo sad morali da se priključimo njima u pomoć jer na više mjesta ima požara. I opet apelujemo na građane, mi ćemo primjenjivati stvarno rigorozne mere po pitanju paljevina jer zakon ne dozvoljava nikako paljenje ni na otvorenom, ni u blizini šume, jer evo sad postoji mogućnost da bude ugroženo i pojedina domaćinstva.